हेलो गाइस जय जगन्नाथ देखो मैं बहुत भल थी मुझे बहुत भल अच्छी ये घंटे ब्लॉग कहीं कहना गाइस काम था मानस भाई यहाँ हूँ हंटे जगह राति हो गला 12टा पाखापाखि आम आस्ते कभर कर पाखर भी डाणी जाए चला सर गाइस यही पाखर जीवा आसिया करे डाणी ताको हमें एक्सप्लोर करिमु आ देखिए आज कौन होची कौन नहीं ए जेरे कोनटा कोनी कोड ओ होई देखो लाइट दिन जिमी कर सीट ना बेटा आउ कोनटा देखाउ छ पर आउ कोनटा तो रात रे देखा हां हमें तो तुम किन गोटे सुबिला तुम ए ओने भी वो बसी को वीडियो स्टार्ट करिमु कोन हां एरा बुद्धि गला कौन मैंने बुद्धि क्या बोले मैंने बुद्धि ये मैंने घस घस ही गला तुमको तो धूम क्या साउंड तळु जा ए चलो आसो तळु तुम ए बडी ए डे तुम कैसे हम कोबड़ा डे जाई परियो एई बोली ए जा जाना भी घुसार दबो बुली के आछू ती उठाणी करी हम उठी के आसीमु तळु जे चलो जल्दी हो चल कौन लेबे चला गुडे लाबे ए लाइट से लाइट ए जो तोरे डॉक्टर ने बाहर गई नी चल एड़े दो तमो थोड़े ले ना कोन लगे मन जिमिति ने बुद्धि चली गला ए साइंस हां तो थोड़ी जाई दिखे कोन दी कितके रो कौन मैं मुन्ना कहीं कौन लगता हां कौन लेबे तो किछ आना दे पानी भी हो आनिया तो कौन ए द किछ तो आना दे कैमरा ये देखिए जा ना ए कोला अच्छा ही जाना कि बाल्टी गुना में हां ए सेडी के कोला कोला ठेल देखाउ जिबे ए अरे ए रोबे भाई सत्तर रे कोला छै रे ए मोरा कर बेटा तो कोती रे फोटो को लाइट के उठे थी से बड़ कोला देखाला लाइट तुम जीवा भी कोनी होची तो गाइस हम सो इमित जम्मा ही नथिला बस ए कि पळे चल हबने गाइस तो हम छात्र पळु रे कि हम सुई जिमु से ऊपर पळे चल गाइस बिलीव करी नै एबुला ए कैमरा नै कैमरा ऊपर देखिन कोन बसला वाला देखाउ जिबे बे ऊपर से कैमरा लाइट जो डोर सेंटर देखि ऊपर देखौ ए ऊपर देखिन कोन देखला देखाउ जी सब्जी ए तो वीडियो बंद कर चल ऊपर बोले जाओ ना कैमरा लो हमें के जीवन कैमरा देखिए होय पोई पकड़ जमीन कर लाइट जाओ जीवन तो गाइस देखिए यार कौन है बे ओए जाना भी धरा भाई चल जा कौन टाणो देखिए धरा दो तो मकुर धर ଟିକେ ताको एका धरि पानी चल बुरा देखिए क्या बोला कैमरा वो टुना बसा मकुर आम तोर जा तुझे एते बुया गला देबू ए ना तो तू धरि थाई तो साइड था वो इडे देखिए गला पर तुझे पोई दे भाई माने मु एई छिया दिले मुकुर ने हां तेरा कोन हला बे जा भी से एइट बे ठेई देला बे वो एई छिया एडी कोलाडा कोन एइटा माने नई की छिया लावले हितला कोलाडा नई की छिया हितला होला बस ठीक जो देखिने पड़े कोन लगा हां तेरा कोन हला कोन कोला छै भूगी गले हम जाई हो बने बहुत ना तो भाई जाम भाबी दिलो हम जा हमें
ହେଉଛି ଆମର ଝାଳ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କହିଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା କଳା ଛାଇ ଯା କିନ୍ତୁ କଳା ଛାଇଟା ଆମେ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ର ଆସିଥିବ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ରେକର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆସିଥିବ କାରଣ ତାକୁ ମୁଁ କପି କରି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରି ଦେଖିବି ଓକେ କଳା ଛାଇ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ 2ଟା ପାଖାପାଖି ନିଶା ଥିଲା ଶୋଇପଡ଼ କ୍ୟାମରା ବସିବା ବସ ବେ ସେଇଟା କଣ ବେ ହାଟିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚପା ଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇ ହାଟିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାଟିଆରେ ଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଖିଛି ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଆସ ହଉଛି କ୍ୟାମରା ବସ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ଏଇପଟୁ କ'ଣ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାମରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୋଇଛି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲା ସତର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲା ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ପଶରେ କହୁଛି ବସ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ବସ କେମିତି ଦେଇଦେବା ନା ଜାଲି ଦେଇଦେବା ପବନଟା ଜାଲି ଖାଲି ଜାଲି ଦେଲା ପବନ ବସିବ ନା କ'ଣ ଏଇ ବା ବସ ଏଇ କିଛି ଦିଅ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ତ ଏଇଠି ଥିଲେ ହାଟିଆ ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ ୟାର କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ମୁଁ ଯାହା କମି ସେଇଆ କହ ସତତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଶୁଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ ଆମେ ଲମ୍ବା ବି କରିମୁ ଆମ ସେ ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ମୋବାଇଲ ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କହନି ଆମେ ଇଏ କରିବା ପଛପଟରୁ ପବନ ଅଲଗା ହେଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରି ବସି ପଡ଼ିବା ନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥାଉ ଏଇଠି ବସ ଭିତରେ ଆସ ଭିତରକୁ ଜାଲି ଦେଇଦବା ଜାଲି ଫାଲି ଦିଅ ନା ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭାବୁ ସକାଳକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କରିକି ଯିବା ଏଇ ନା ମୋର ଦିଅ ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ଏଇ ସେଇ କଣର ଭାଇ ଦେଖିଲି ସେଇ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କହିନି ତତେ ସେ ଯେଉଁ ନେନେ ପାଖକୁ କାହିଁ କହନି ସେଇ ପାଖକୁ ମକ ଯାହା କୁହା ସେ ଯେଉଁ କାହିଁକି ପାଖକୁ ଯାଉ ନେନେ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ମୁନା ଶୁଣ ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଶୁଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ରାତିରେ ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଶୁଅ ମୁଁ ଏଠି ବସିମି ଆଉ କିଛି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆମ ଘଟିଲା ଯଦି ହେବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ 2ଟା ରାତି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ନିଶା ରାତି ପୁରା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁନା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ତ ବସିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିଲେ ହେବ ମାନେ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଏକରେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କଭର କରିଛି ତା ପଛଟା ଲଗେଇଦେବା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଦେଖିବାର ଏଇଭଳିଆ ଭଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର କେବେ ବି ହେଇଥିଲାନି ଗାଈ ଦେଖିବା ମାନସ ଭାଇ ମୁନାର ସବୁ କ୍ୟାମେରା ବସିଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଆମେ କେବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଷ୍ଟ ଯାଇଛି ମାନେ ଗଷ୍ଟର ଲୋକେସନକୁ ଏଇଭଳିଆ କଳା ଛାଇ ଆମେ ଦେଖିନି କଳା ଛାଇ ଆମକୁ ମାନେ ଘେରି ପକାଇଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରି ଆମେ ରହିମୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ